ngicabanga ukuthi uzokhumbula ukuthi ngenza live for special ngabafaka ku live kwathi Plus akanawo WhatsApp akanawo TikTok ngiyakwazi ukungena TikTok ngathi akafuni ifoni azongena ngayo lento ibalekile kwathi uyasebenza ngathi mlandeni ufuna yimini Professor sangena ku live owawunabantu abayimillion Professor sakhuluma udaba luka 2Plus ngalelo langa kwashuba saqala kule yokuthi kunabe lapha abaphume beqoshwa bathi niqambelana manga Professor ngoba phela yithi abelaphi yithi futhi okwaba abantu bokugcina ibapha abelaphi abaphuma inkinga yabelaphi wena lokho njalo anike limona nina anike limona bofafablani inkinga abelaphi abanenkinga kakhulu ilabelaphi abafike baduma kuqala baba negama now uma kuvela omunye umuntu onegama bakwazi ukumnikeza support that's a problem uma ngase kulamleke leyo nto ukuthi uma kuvela omunye umuntu abe negama abelaphi bathi ngu yabo bathi ngu ndoda you are welcome ku industry abantu ngeke baze badlalele kuthina ngaba ukuthi uma ufaka into ku comment uqhamuka umuntu azokhuluma into ayithandayo Professor yabo kodwa lokho kuyenzeka kuze kugcina sengenelela nosomahashi leyo nto ngenxa yokuthi abelaphi bebodwa abazazi ukuthi bangobani kuyingozi ke futhi 2Plus nokuthi silaphe nabantu abangazi ukuthi izikhwama bayithathe kubani Professor kuyaslimaza siphila nabantu esingabazi ogobela babo kwajo ngokolimo lokwelapha kwendabuko ufuna sazi ugobela wakho ngoba uma ngabe wonile kufanele siyokubika ugobela wakho Professor ugobela wakho sibuza ukuthi eziko lakho ngabe yona nifundiswa inikeza lengane iziko lakho yilona inelikhiqiza into kanje uyabona ngoba einkundleni zokuxhumana umuntu ubona 2Plus kukhona abantu abamprayer wena ugwajo une team yabantu abawu20 uvela uthi asimhlasele negroup yakho yabantu abawu100 uthi asimhlasele ningene enkundleni yokuxhumana nihlasela umuntu awumazi lo muntu awukazi uhlangane naye awuwazi nanomsebenzi wakhe nokuthi wawuthatha so ngikhuza lo mhlolo ukuthi sengathi kume lapha izihlonipho wena kuqala uhloniphe idlozi lomunye umuntu ngiyaphinda ukuthi 2Plus asihloniphe wena kodwa sihlonipha idlozi lakho ngoba njengoba uhamba awuzihambeli lo muntu namhlanje omenzele lo mcimbi uyamveza ukuthi ukhona lo muntu noma ubanikeza abantu izinto umuntu mebuya kuwe athi ngiyabonga ungenzela ukuthi sinezimoto esiyigibela singayithenganga singazazi nokuthi ziyimalini eziza nabantu sinemizi esinayo esingayazi nokuthi iyimalini Professor uyabo ngenxa yabantu abakwazi ukuthi mangabe ayitholile into eyifunayo abuye azobona so ngifuna ukuthi 2Plus engathi ungangaphakama wena sibone isiqu sakho ukuthi wena uyaphakama ufuna ukuduma njengathi esaduma saba negama eliphezulu kakhulu kodwa waphakama udumo lwegama emveni kwalokho kwase kubanga udumo lwegama ingozi lento yodumo lwegama ngoba uma ingenelelo abanye abantu abasesayidini abangakwazi bathatha isayidi ngomuntu abangamazi kumuntu abangamazi now ngifuna ukutshela isizwe sonke silalele njengoba kukhona ama TV angaka 2Plus ukuthi namhlanje umuntu ongazi uyazi ukuthi ubaba wakho ukhulume emlonyeni wakhe mina engangikhuluma naye la encekeni ungikhomba lapha ehlathini uthi imfene yasuka nami lapha iza ngapha wangenelela umkhulu nginayo leyo record la nginayo leyo clip leyo video nayo umkhulu eyikhomba nendawo ethi waqhamuka lapha sengivuse gijima jahwa imfene athi umfana wami esontweni mabalengwe uyahlupha uza donse mina esontweni ngasemoyeni la kule ndawo akamelani namuntu Professor uthi kimi ubaba ka2Plus uthi lengane iyangithusa izinto ezenzayo mhlawumbe siyavalelisa nayo 2Plus ufika kumina uthi kungabe bamabalengwe ngenza lo mcimbi njengempela sengiyahamba inyanga seyizongibulala ngithi mina ngeke uzuhambe ngentando yomuntu kade sasikhandelwa amatulo okubulawa senzelwe izinto sifakwe emajele sibetray 2Plus lindela ukuthi kusazofika isipawupete sentombazane esihamba ngephende esigodlweni mhlawumbe sifake ingubo emfishane singalifaki iphende
uthi sihlala kahle ahlala avula amathanga akugabisele ngembimbi uyabona ngemva kwalokho lo sisakwathi ufuna sikhulume eTuplazi ngoba sikubonile sibabonile abelaphi beboshwa ngezinto abazenzanga I'm one of them ngoba bahluleka kule yembimbi ngenxa ukuthi isigodlo sami uyasazi sinama camera so leyo nto yabashaya ukuthi abakwazi ukwenza lento abayifunayo ngcono bangishekelele ngalento abangishekelela so ngifuna ukuthi akekho umuntu ozokhuluma kambi umelaphi ngaphandle komelaphi nawo abelaphi mabengayeka lento yomona ngifuna ukukhuza lo moya ngoba into esibuyisela phansi ungambongela omunye umuntu uyabona kwaJohn njoba nigcwele nama TV nangaka angeke inyanga nje ifike zibe ngaka zizokwenza umsebenzi owodwa into eyenziwa inyanga mayifikile nangu somahasho khona uyohlala ejaha uma into eyenziwa inyanga mayifikile zingaka inyanga mangikubizile ngithi asambeni siyosebenza kunomuzi engicabanga ukuthi khona sidinguka izofika inyanga ifuna inamba yakho wena client lami eSID emveni kwalokho ikhulume ngami kuwe uyiclient yami ithi hayi mabalengwe miyeka kanamuthi wajula uyabona nani kwaJohn zenithole amandla ukuthi ningene kuthina ngoba nibona ukuthi akukho bunyanga la kuwiki bese nithola ukuthi singayenza interview lo singamuyisa singamqumba phansi usibanibani mengasikhokhela imali singamuyisa usibanibani ngoba nani niyabheda ngodoti nani niyabheda nina intatheli nini uyabona niyabheda kakhulu nina ngoba uma mina ngizoqhamuka no 10,000 ngithi kwaJohn uyisuma balengwe uyabona Professor bu uyabona bu baqhamuke banikhokhela imali bu kuzowiswa inyanga ngoba kunenyanga emphethe kabi uTuplazi njoba sila sikamhlabi yalingana sikwakuba lo muntu wegcikeni kunenyanga khona thukhona ingane manje esikoleni la ibuza ukuthi ufundelana ufunda first year hayi ufundela uba inyanga ezana ingane yabona umuntu uyabheka la khona thukhona kunenyanga khona thukhona kunenyanga kodwa uyayifica zidla inyama lapha kwaSikhemeleni uyayifica zidla inyama lapha eJozini kunenyanga ezindala la kunenyanga eziphakathi nendawo kunenyanga ezisakhula ayikaze ingcofana kodwa sinenkinga yenyanga za ku social media sinenkinga yenyanga sengathi nalento ya ku social media ingathi mayenziwa kufana nalento yokuhlola azothi umuntu yena uyayithwasisa idlozi lakhe lifike likhulume naye ukuthamba uyendaweni ethize alikwazi idlozi lakho ukukhuluma nawe uyithwasise wena ngoba mawungenwa idlozi ingqondo yakhe isungasebenzi idlozi malizongena kuwe likhulume nawe lithatha ingqondo qha ngoba idlozi lizongena kuwe ngesikhathi wena ungayifuni into aso uyibona ukuthi ungcono noma umuhle awufanelwe idlo manje lithatha ingqondo oqala likuyise la ungazikhona uyothatha lento efunwa yilo Professor na ngifuna ukukhuza nje nomoya ukuthi ngiyacela kube lapha abakhona eSouth Africa njengamanje abelaphi sebehambe bebamba beyeka nakwipolitiki manje uyababona ngokomthetho wobunyanga besinto akufanele mina njengenyanga eUntombela ngibonakala ukuthi ngicheme naliphi iqola ngoba bonke labantu mina ngiyabalapha na kunomuntu ozothi uma balengu nomuthi kodwa ngoba enomuthi uma balengu angikwazi ukuya kuyena ngoba sengiyamazi ukuthi uhamba na yipi brand uyabona so kunezinto esithi masizenza sikhohlwe ukucabanga ukuthi konje office lami lona lizothini Professor uyabona ilokho nje ngifuna ukukhuza Tuplazi ngithi uNkulunkulu akakunikeze ukukhula ube nonwelo olude ukhule inhliziyo nayo Tuplazi ungayishintshi umuntu kushintshwa abantu mina ngangilungile ngashintshwa abantu angisena ndaba namuntu manje kwaJohn angisena ndaba namuntu futhi anginandaba nanyanga angithembe inyanga futhi sekhe foko awu Ntombela sabonga kakhulu.